bene data ndibuka ko dufite amaseri duhe tuganiraho, ariko nakeneye gucishamo aka kuko ari ingenzi. Ikiganiro cy'iminota mike nashatse kukivugaho kugira ngo iyi message itambuka abantu benshi bahe bambaza abandi bikonfondre, ariko amaseri yacu kubahe bayakurikirana. Ejo tuzashiraho seri ya karindwi. Murambabarira gusa nushizeho interruption, ariko simpagaritse. Ikiganiro kizakurikira iki ni ikiganiro kivuga uburyo resettlement ya kabiri ikorwa, n'imbogamizi n'ibikibene ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi rero ndagira ngo mvugira ijambo kubibaza abantu babaza ngo ese visa z'abakongomani, visa z'aba Uganda na visa zabo muri Sudani zahagaritswe kubera Ebola cyangwa se Ebola, indwara izivugwa cyane muri Kongo n'ahandi, impaka ziri ahantu hose. Ndagira ngo ngire icyo mbivugaho, nubwo bitaraba confirmed ijana ku ijana, ariko ndagira ngo ngire icyo mbivugaho. Kandi niba zinahagaritswe uko bivugwa, ndabereka visa zahagaritswe. Cyo ni kimwe mvugaho. Cya kabiri, ese impunzi ziri muri Kongo hari intambara n'impunzi ziri mu kindi gihugu kirimo intambara, avantage yabo ni iyihe? Resettlement yabo bisa gute? Barabimbaje muri commentaire, biba bimeze gute? Avantage bafite ni iyihe? Kongo abantu barahunze, hari intambara, abandi bahungiye Kongo nabo bafite ibyo bahunze. Hari amakambi menshi iri ya hafi ya za Baraka na za Fizi. Okay, hirya no hino hari impunzi nyinshi muri Kongo, no muri Kinshasa meme hari impunzi. Ni rwo rugero mfashe rw'igihugu kirimo intambara none tuzi, ariko nibindi nuko cyane cyane ni adressa kubumvura ururimi. Nibyo bintu byombi mvugaho, gusa nico cyatumye mvuga ngo nze, ariko ntabwo ndi butinde ndabihina. Sindi umwaje migration, sindi umukozi wa UN, ndi umukorana bushaka gutanga amakuru, ndasoma ngasesengura ibyo nasomye cyangwa se ngatanga ibitekerezo byanje. Ngo rero wakwiyabona niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri chaîne. Tugize imyaka 2 dutanga ibi biganiro, kandi tumaze kugira abantu basaga 21,000 badukurikira. Nawe uje twafatikanya, kuko nta rugambo, nta bitutsi, nta muntu duserereza, nta politiki. Nibi biganiro quelquefois n'ijambo ry'Imana n'indirimbo. Visa z'ibi bihugu bitatu ntabwo zahagaritswe ku mpunzi, cyane muri minsi ko mbaye mvuga amakuru y'impunzi. Impunzi iri muri Kenya y'umukongomani cyangwa y'umugande cyangwa yo muri Sudane, kuko izo mpunzi nizo ziganje muri Kenya, nshatse kuvuga ko ibyo bitoba affecta nabuke. Visa muhabwa origine yabo ni Kenya, nubwo Kenya naho ndi mukubikurikira, ngira ngo ni like ipi abahebu bakicaro cyangwa se quarantine y'abarwayi ba Ebola b'Abanyamerika, nubwo bitaremezwa nabo hari imyigaragambyo ndi mukubona ikorwa buri munsi babyamagana. Ariko kigo cya gisirikare numvishe ejo bundi ministre wa afia Aden Ndwale avuga ko kizakomeza kubakwa, ariko abadepite baramwataka cyane, narabikurikiye cyane. Nimba byemejwe naho bikaafecta visa za Kenya zigahagarikwa, ico gihe nico gihe impunzi ziri muri Kenya ziba affect. Impunzi y'umukongomani n'umugande n'umusudani hari, ico gihe nibwo iba affect. Naho ubundi visa zihagarikwa ni origine zitangwa muri cya gihugu, kuko abarwaye n'abari muri cya gihugu. Abari hanze y'igihugu ntibarwaye nubwo ari abakongomani. Wewe uri umuturage wa Kenya, igihe uri muri Kenya, uri umuganda ariko wahungiye muri Kenya wagize imyaka 5, uri considere nk'umunyakenya. Visa uhabwa origine yayo ni muri Kenya, ntabwo ari Uganda. Ariko umunyakenya nawe uri Uganda watubashakira visa, uwo niwe uhagarikwa. Zo bihugu bitatu rero tibi affect impunzi ziri mu bihugu, ahubwo bizo affect impunzi ziri muri bya bihugu. Impunzi ziri mu Bugande ico gihe byoba affect, impunzi ziri Sudane ico gihe byoba affect, impunzi ziri muri Kongo ico gihe bo ba affect. Ibyo birasobanutse simbitindaho cyane. Nshatse kuvuga ngo ugira amahirwe cyane, impunzi zo mu mujyi zigiri amahirwe kuruta impunzi zose zo mu makambi. Kubera ibyicaro byose niho biba biri, ibyicaro biri harya muri capitale, amahirwe menshi aba muri capitale. Nshatse kubabwira ko iyo ugize amahirwe, iyo uhiriwe rero ahangaha uhakura chance. None igihugu cyawe iyo gifite intambara, icyo gihe ushobora kuvuga uti ba
iwacu habaye intambara, none n'iki gihugu nahungiyemo dore intambara zikibayemo, ubu ndavyitwaramo nte, ubu ndagira gute? Ico gihe bifasilita, ico gihe bifasha rero kugira gute, bifasha kuba wakorerwa vuba. Ukantu ndashakaga kugasobanura kugira ngo abantu bakimenye. Nasobanuye uburyo visa zo affecte nabivuze. Ica kabiri nasobanuye kandi uburyo ki ibyo bindi byabo. Nagize neza kudukurikira. Imana ibeho umugisha. Ibiganiro nakagaruka.